Pozdrav svima ljudi, sam Randar Luka i evo nas u prvoj epizodi Creative serijala i sad ćemo upravo napraviti novi svijet. Hoćemo pa čudo dole. New. Ok, sad ćemo ga staviti tu. I zvat će se Creative. I bit će kreativ, naravno, i seed. Gradimo i gradi i ne možem stati. Ništa, ovo će biti seed, ne te nije ovo, sam džabom nešto pisao. Ok, evo nas tu neki. Nice. Ok, se ovo vrati. Tako. Nice. Cool, ok, ovo ne možemo napraviti neki skyblock. Ok, da ima. Ovdje šuma tamo hrasta. Cool, možemo na gljivom napraviti kao neke kuće. Šta da ne već. Ali, prvi komentar koji ste mi ostavili šta da izgradim je kuća. Da imamo drvo. Po meni su ovo najbolje kuće ovako kad ste u preživljavanju. Po meni kako bi mogli izgraditi najbolje kuće. Ok, da imamo prvo. Ok, prvo sad riješimo malo ove trave. Tako. Najlakši način košenja trave. Tako. 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 Ok, sad za početak. Pravit ćemo nekih 6x5. Evo, tu. 2, 3, 4, 5. Možda će ovo biti dosta. Ne, 6x6. Ok. Sad imamo negdje ovdje. Ok, neće biti točan, ali da vidimo. Ok. Tako, diži gore. Stoloću. Ravno. Suštite ove donje. Ovako inače ja. Ovim drugim preživljavanjem koje imam, na primjer, koje igram onako kad ne igram obično preživljavanje. Ok. Sad ovako tu. Sve poredate okolo. Tak. Koš ti. Tak. Plaf. I tako, ajde. Good. Evo. Sad ovo sve ostalo popunite sa ovim drvima. Po meni ovako izgledaju najljepše kuće, baš za Minecraft. Po meni. Rekao sam da kuće u raznim biomima. Što ovdje su samo jedan biom, a to je livada. Sumnjam da ćemo negdje naći još neki biom. Ali eto, ja ako nađem novi, kad još malo naćemo neki drugi biom, ja ćemo u njemu da izgradimo neku kuću. Po meni najpovoljniju za njega. Ajde. Tako. Sad ovdje stavite stepence. Mislim ovako da izgleda ljepše. Evo. Mada ovdje će biti vrata. Tako. Tu. Evo. Ovdje će biti ulaz. Sad tu idemo. Tu. Ne tu. Puf. Tako. Shift to i to. Tako. Ovdje nemojte stavljati prozore. Onako da možete bar to dekorirati. Ajde. Postav se. Bravo. Tako. Idemo dalje.
Ovdje postavite prozore. Imamo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nećemo još mijenjati dakle. 1, 2, 3. Ovako će, ja mislim, super izgledati. Možete i ovdje, ne znam da li da dodam prozore ili ne. Može, to može. Tuku. Evo. Ovako vam ovo izgleda odavdje. Mislim da mogu ovdje dodati. Tako je. Sad ćemo vidjeti kad ja ovo dovršim. Tu. Tako. Eto. Ovo perfektno izgleda. Sad uzmemo druge stvari. Vrata. Mislim da će ovo biti najbolje. Sad uzmemo još ovo. I poko je ovo. Ne, ovo. Tako. Možemo još nešto dodati. Možemo i tort staviti. Ali sad idemo tu. Sad će izgleda noć, pa eto ništa onda. Ok, tu. Sad kako smo sližali, uzmete ove tu stepence. I stavite ovako kao fina dekoracija. Izgleda kao pravi stol. 2 kejka. Super. Eto. Šta je još? Pa evo ovdje kako je prazno. 2 česta. Pećnica. I 2 krasnih tijela. Ne znam zašto 2 onako da je bar par. Još ova 2 česta. I 2 česta. Ovdje stavite ovako tu. Evo, ovo super izgleda po meni. Šta još? Ponegdje slike, mada sam mislio ovdje sta slike. Ali eto. Ne, da. Sad je bila dobra slika. Nisu iste. Ne. Vidio tu lik, to je onaj tamo bio. Ne. Evo, super. Tako, imate 2 torte tu, nešto pojedete. I šta bi još ovdje? Naravno. Ovo i ovo. Crveni sag. Ne tu. Crveni sag koji vodi do kreveta. Kojeg sam naravno zaboravio staviti. Tako. I okolo ovdje tu stavite bijeli. Tako. I ovdje tu stavite bijeli. I okolo smeđi. Ne znam zašto smeđi. Ali eto. Nije nešto. Ne znam ću makiti ovaj smeđi. Staviti neki, šta znam, sivi. Kuš. Stavi. Tako. Sad ćemo neki malo svjetli. Onako miješanje, znate. Postavimo sve. Tako. Sve ovako malo. Onako čisto ono. Da nije samo bijelo. Mada ovo je najlepše prijeđu. Sumnjam da se svi materijali mogu lako pribaviti. Da mogu, eto. Mada nije ni ovo nešto. Šta je tu je? A sad ću ja pauzirati da ja dovršim krov. Ajde. Gotovo. Eto, ta je kupica. Gotova. Sad ću mi napraviti taj tur. Evo, to je taj slip. Ovdje jedete. Ovdje imate knjige i slike kojima se možete diviti. Ovdje imate storage.
pećnica, crafting table. I sad ćemo još samo malo svana dekorirat. A to je cobblestone i gravel. Mr. Gravel. Tako. Evo ovako na... Sad ćemo još ovdje tu da napravimo. Čisto iz dekoracije. Ćemo naravno samo gdje htjednemo. Gdje htjednemo da stavimo gravel, tu ćemo staviti gravel. Tako, sad malo cobblestone. Nas su gravel i cobblestone nekako preslični. Ali zato su jako dobri ovako kad pravite puteve. Šta sad? Uzmite ugredu. Mislim da će ovo biti dobro. Tako. Tu. Sad napravite ovako. Pristup. Cvijeću. Sa kojem cvijeću? Orhideje naravno. Crveni tulipani naravno. I grm ruža. I naravno orhideja. Perfektno je. Eto, nemam reći. Perfektno je. Perfektno. Kuća u ovom grassland biomu. Pavuk, odmakni se. Bravo. Evo. Tako je to. Šetajući ovdje ljudi, vidite što sam ja našao. Oh my god. Doktore, alo, pazite. Idite polako prema dole. Polako, polako, polako. Potrudite se da padnete dolu u vodu. Evo. Sorry. Okej. Evo, blacksmith, da vidimo što možemo dati blacksmithu. Inače, seed ću vam pokazat. To koliko ćete ovaj set survivalu. Dobre stvari. Ok, eto. To je to. I pogledajte koliko kokoši. Jako puno kokoši. Zašto je vodilo crno? Ne, nije bitno. Eto sad ima tu malo salandaru. Koju možemo, šta ja znam, praviti više kuća. Ne znam. Ali, moram vam ljudi nešto pokazati. Ovo valjda niste znali. Ali ako ste znali, to je super. Za oni koji ne znaju, nek znaju. Uzet ćemo samo night vision. Bacaj. To. Okej. I gdje ćemo kopat? Pluf, vidimo vam to. Ajde, idemo dole. Ćemo samo uzeti cobblestoneček. Tu se dole. Tako nije sad vode. Sad imamo ovamo tu. Kako prema dole. Nađeno ništa. Ništa nije nađeno. Još. Iron smo našli. Nismo još ništa našli. Trebali bi. A može se desiti ovako da ako ispod sela nađete stronghold od enda. Blup. Eto. Vidite koliko je villagera. Mora će se negdje stvoriti iron golem. Mora. Gdje je crkva? Gdje nema i crkve? Ajoj. Bog me veliko je selo. Svi ću vam pokazati na kraju. Svi imate traš neke druge biome. Koji se nadam da će biti tajga ili snow biome. Ili bar džungla. What? Please stand by. Evo danas u našem divnom Minecraftu. Tu je rekli selo. Ok, vratilo nas je bar par blokova nazad. Tu vidimo ovdje. Vidi lavitor. Cool. What? Not again. Trenutačno ljudi nisam našao nikakav biome. Ni pustinju. Samo fini grassland. Ništa drugo. Pumpkin. Nice. What?
Pip, up. Što ovo ne teče? Aha, bio neki glitch u svijetu. Ovo sad teči. Sad teci. Kako te bolja. Nije nikakvog bioma novog. Ko u prastarim verzijama Minecrafta. O, napokon. O, napokon. Oh my god, kolika je planina. Oh my god. Oh my god, vidio je skoro oblake stigla. Ovdje mogu napraviti neku kuću. Da znam. Sada izaberim samo blokove. Da im. Spruce wood će mi sigurno trebati, painting sigurno. To ćemo kasnije. Sigurno sam da će mi trebati spruce wood. I treba će mi cile. Naravno, cile. Ne da kažem zašto. Možda neki od vas znaju zašto. Jep, sigurno znate zašto. Biće malo veća kuća. I još blazeri. I uzet ćemo ova vrata. Ova vrata mi se čini najbolji. A sad idemo početi s tom velikom kuću. Sad nam se opet ne kraša. To bi bilo super. Samo ću isključiti ovaj X tako da je lakše gradi. Da vidimo. Vidimo to toč. Tuf. Jep, točno je. A sad redamo ovako. Po meni će ovo izgleda super. Mi smo ljudi moji jedva našli ovaj biom. Plaf i plaf. Plaf. Tako. Ajde, bravo. Idemo. Ovdje će negdje biti kamin. Da biste čuli ljudi. Kamin. Što po meni bricks najbolje koristi. Ovdje tu. Tako. Okolo ćemo ovdje. Ako se zapali, onda ništa završavamo epizodu. Se ne da tražiti nešto drugo. Oh my god. Eto, a vi meni u komentarima ostavite što ćete da još gradim. Ako nađem druge biome, možda čak i tim bioma izgledim ove kuće. Šta je krao što dišeš? To spušeš. Ovdje mi nite vision. Ovdje ćemo isto maket. I staviti ovo. Sad ćemo ovo tu naredat. 3, 2, 3, 1, 2. Ništa ovako će biti. Sad naredat. Tako. Eto. Ajde, brala. To. Mislim da ovdje nećemo naredat taske. Po meni neće biti super. Recite u komentarima da vam sviđa ovo. I naravno u komentarima ostavite ocjene od 1 do 10 kako vam se sviđaju moje građevine. I ako vam se ne bude sviđalo, recite mi šta vam se nije svidjelo, tako ono da znam da ispravim. Kako vi to mislite da je najljepše. I tako ćemo najlakše vidjeti kakav sam ja graditelj. Sam ja perfektni graditelj ili sam običan graditelj koji samo zna malo ljepše da gradi. Ne kažem da vi ne znate graditi, svi vi znate graditi, svi ste vi kreativni. Ok, ajde.
Stavit ćemo prozore, ali tek kasno. Tako. Prozori. Prozori će biti 1, 2, 3. Idemo ovamo. 1, 2, 3. Ajde, širit ćemo što više možemo. Eto. Širili smo koliko možemo. Tako. Ovdje. Ovdje će tamo biti stvari, ovdje će isto biti prozor. 2, 3. 1, 2. I eto ga. Ok, sad ćemo nekakav kamin. Kakav uspijem napraviti. Vidjet ću kako da mi najbolje ispadne. Ovo ćemo tu staviti. Treba mi ograda. Prosto što malo tiše pričam. Praćajte ako ne čujete me, što nekako ne znam zašto ovako tiše pričam. Ajde. Ne, tu. Tako. Ne potiče me nešto na kamin. Ovo... Ne. Ali eto, šta je tu? Moramo maket. I zapalite, naravno. Ko paljač. Aj kraskalca. Tako. Plaf. Ako zapali ova tu čudesa, sigurno smo nešto zeznuli. Ok, eto. Čekaj, imam dobru ideju. Makite ovo. Stavite ovako. Da malo me podsjeća, ali imam ideju. Gdje su? Evo ga. Uzet ćemo od Klipel. Klipel. Super je. Super je. Mada mi se ne da grad krov. To ćemo raditi, još bez doglobičko, ono je tam samo cljebova. Sad ću malo urediti. Ajde, uzmem dekorativno toga. Tis, tis. Tis, tis, tis. I tis. Imam ideju za ovaj chests. I evo. Meni ovo super izgleda. Čekaj, imam bolji dio. Ovako ko neke polce. Kako me svačate. Eto. To ćemo raditi sve tu strane. Odmah u dotok. Tako. Tako, bravo. Dobro čisto. Eto. Klipel je ko da smo ga ulovili vam. Ili gađali ga tam gore i on poginu. Rip. Creeper. Rip. Šta tu, neću tu. Možda staviti ovako malo više pečnica. Sad još knjige. Naravno. Knjige, jer knjige su znanje. Tako, knjige tu. Slike gdje može. Ne Julije Cezar, nis pozvan. Niti je boga, niti. Niti je, ovo može proći. Tako. Evo ga. Slike, ovdje što ćemo dodati. Ovdje ćemo dodati stol. Jep, stol. A mislim da ćemo ga napraviti od ovog. Gdje je sad tu? A to je ograda. Ulju.
ovog, ne Netherbrick, tu. Evo sad, tu sjedi jedan, tu sjedi jedan, tu sjedi jedan. Neće niko kraj vatri. Tu. Žiligli. Tu i tu. Sad uzmemo smeđu boju. Sad je ovako kod seljaka. To njima super dekoracija. Sad tu. Sad se pitate, Luka, kako ćeš napraviti da i ovo bude ovako? Ovako da vas manje primijeti. Kako će to vas manje primijeti? Tu što ćemo staviti drugi tepih. Stavit ćemo crni tepih. To mi se najviše nekako sviđa. Što ono po noći ovdje najljepše ono izgleda, ono manje upadljivo. I da, nismo nijednu kočicu svijetli. Bravo ja. Ok. Crni tepih. Tako. Eto. Možemo ovdje dodati još. Ništa, to je to. Po meni ovo super izgleda. Stvarno mi se ne da sad praviti ovaj krov. Zato sam lijen. To je zašto. I eto, tako to je to. To su dvije kućice. Ali to je to za ovu epizodu. Nas da se svidjelo, kada ste vidjeli like, recite mi šta je još da gradim jer se mi stvarno gradi. I naravno, u opisu videa će vam biti seed svijeta, tako da ako ćete igrati preživljavanje, da imate moj selo tamo što smo našli. I naravno, ostavite subscribe-ajte, šerajte i lajkajte naravno. A mi se vidimo u sljedećem videu ovog kreativa. Bye. Jo, nevjerojatno gradim.